pejana selemong sena ka kgwedi ya Hlakola mme o fituwe ke letoto la dipapadi tse o hlopha sa naha se sa tswa di bapala kgahlano le sa naha ya New Zealand e ka tsena le sa naha ya India empa jwale he dingaka di buletse ha se a le maemong a matle ho ka boela a bapala papadi ya cricket o sa le jwale Mokotlisi Mashimbi o boetse o sireleditse qeto ya ho kenyelletswa sebapadi se neng se sokola haholo dipapading tse fitileng ho etsa dirane e leng Tasman Breds ka le reng sebapadi seo se dilemo tse 35 seo e leng karolo ya dibapadi tseo tlampele se tla kgona ho iphumana pele tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e thakgowa moya ko phameng he mamedi ya o sheba kampong ya sehlopha jwalo ka ile hore tebello ke hore ihle dibapadi tse nang le boiphihlello di kgone ho sebedisana hammoho le tse leng hore a se khale di qadile ho bapalla hlopheng sa naha e le hore di tla di thusa sehlopha ho sebetsa hantle tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe wa T20 ha re tshelela ho tsa papadi ya rugby hlopha sa Bulls se tlo kena papading ya ka Moqebelo ile ya o qetela mokgahlelong wa league ho United Rugby Championship kgahlano le sehlopha sa Benetton Man Treviso ntle le dikgalala tsa sona tse pedi e leng Marcel Kotsie e ka sena jwalo le sebapadi se bapalang ka lephiong hlopheng sa Springbok e leng Kurt Lee Arendse ka mora hore dibapadi tseo ka bobedi di hlaselwe ke sefuba Bulls ba kena papading ena ba se bantse ba phunyeleditse bakeng sa mokgahlelo wa di-play-off empa se ba shebileng hore ba tla ba se etse mafolong ana Beckham ke o phethela ba le hara dihlopha tse nne tse ka hodimo lokong e le hore ba tle ba be monyetleng wa hore papadi ya bona e latelang e tle bapallwe kwano lapeng Afrika Borwa Mokotlisi Johan Ackerman o entse diphetho tse mmalwa mme Elrich Low o tlo beela khutlela sehlopheng ebile a qala le papadi ha Devon Williams a tlo qala ka lephiong moleng o morao mane teng re bona ha Ambrose Papier a tlo bapala mmoho le Henry Pollard jwalo ka di halfback ha Willie Leroux ya tlabeng a bapala papadi ya hae ya bo makgolo a mane sala bapalla papadi ya cricket ebile a ile hantle boemong bo phameng yena he o tlo qala morao mane e le fullback ha re di kwala ka tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa kena Afrika Borwa ho se o sokae countdown e qadile mme SABC 3 ke le haela hao la dipapadi tsa FIFA tsa mohopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 34 ho SABC 3 kapa wa di-streamer ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha dialamoeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya Pula Madiboho e kgolo e tlameng le pakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ha se re di kwala he mamedi re le ba hlopheng sa Amajimbos maobane se thakgotse leeto la sona mane naheng ya Morocco tlhodisanong ya AFCON Under 17 ka tlholo mme bahlankana bana he ba Mokotlisi Vela Khumalo ba hlotse jwalo hlopha sa naha ya Senegal sa baka tlase dilemo tse 17 ka dintlha tse pedi ho ilengwe papading e bapalletsweng mane Rabat mme ha o sheba dintlha tsa hlopha sa naha ya Afrika Borwa di kene karolong ya bobedi ya papadi e nngwe kene hantle o lekanya dintlha ka Inganathi Simama ha ile nngwe he mamedi ikene jwalo ile ha sehlopha sena sa Senegal se itlhaba ka lerumo jwale Mokotlisi hore taba ya ho sebedisa dibapadi tse batlang di hle di kwenne le tse telelenyana karolong ya bobedi ya papadi ho ba thusitse haholo hore ba tle ba sebetse hantle mme ho tshepa hore o tloha mona ho ya pele ba tla tle ba sebetse ka bakgabane ba maesale ho thusa hore sehlopha se bapala hantle jwalo ka Selemane ho Group D papadi ya bona e latelang Amajimbos e tla be le ka Sonta sena se o re yang sona mme ba lo thulana jwalo le sehlopha sa Algeria mane Rabat ke tlhusano ya AFCON ba ka tlase dilemo tse 17 di bile hakalo seo ke neng go tshwaretse tsona mamedi ele tsa pele tsa dipapadi ka rore ya thella tsa bobedi di metsotsonyane e 30 ka mora hora ya bone bana ba esukitseng re le bila holo fela bongsetho ke o taba re tlotsela mabaleng a dipapadi re ya mebileng re tella ka sepitipiti Hakule bwa holo tibla mohole Mohamed Sonzole fela jalo re kena ho N3 northbound ka mane ka motinyeng wa Gelden Hayes interchange molobo harengo kwetso ka mo Mohamed hona le kotsi ama makoloi a mmalwa ra fite he re ka mane ka I believe yona N3 fela tletse Mohamed fela ka N1 northbound dipakeng tsa Linwood Road mo jwalo le Proof Plus interchange ke mo ka lebellang teiso e matla ka baka la tsubuhlellano ya sephethephethe N12 R24 was bound ka mora ho Electron
Interchange molo bohareng o kwetso kganna ka kelo hloko lebelle tieso e matla jalo ka ha hona le kotsi ka moo ke ne go tshwaretse ha kana ka jeno kwana ho ratella traffic ke bona tso di bonang ga sa di bone ge tshware ke @tibos_mokoni @limawela1x #ratella traffic. This is Mr. Cash Time KO. It's kind of God, this city FM. Lemdomile, the tabo, the label. No. Skakte. Let me cook. Yoshela le mazwe Batindu wende Kaule zizwe Wena wangu Yoshela le mazwe Batindu wende Kaule zizwe Gazi ngise Kanada Funa lotan Tanzania Funa lotan Nigeria Funa lotan no Gazi ngise Kanada Funa lotan Tanzania Funa lotan Nigeria Funa lotan no Gazi ngise Kanada Funa lotan Tanzania Funa lotan Nigeria Funa lotan no. Slim thick with a pretty nice face. The right way, you looking like my taste. Too short, you said you were lightweight. I like the way you make that thing vibrate. Besides, babe, you know I could buy things. The right things, I put in my side thing. Get la lucette, it's what that I bring. And got hot monate mo life. I see myself buying rings and sightseeing, it's pretty inspiring. Get up on my island, what I do is you smiling. You gon' get the license and hit up the islands. Cause baby, you the one that light up my eyelids. The inspiration to the songs that I sing. I swear you the most beautiful girl my life is. Funa lotan Tanzania, Funa lotan Nigeria, Funa lotan no. Gastolanse Kanamna, Funa lotan Tanzania, Funa lotan Nigeria, Funa lotan no. Gastolanse Kanamna, Funa lotan Tanzania, Funa lotan Nigeria, Funa lotan no. Ah, city pom pom, Funu yomcheka ngikhikotoyi, push it 3 to 5 akonikoloi, mokonyo lenga gitu shayipopo. Toli ntombe, yathi kamala yoyo nubonge, mangithi ngiyashela yathangithole, kwamele ngiqinisa amagama ukusiqome. Ntombe amleke yona intombe ba, ifika yomnyovu thala isondela, siba upete Maria Podesta, ngishaya ding dong kabuya isetha. Nangibisa umsele, kimi uwe wetha ngeke ungishere, uthando lami kuwe libisa ushele, zofika lapho kuwe ngibuza intelezi. Gazitola ngise Kanamna, Funa lotan Tanzania, Funa lotan Nigeria, Funa lotan no. Gazitola ngise Kanamna, Funa lotan Tanzania, Funa lotan Nigeria, Funa lotan no.
uzofina ayebizwa amagama uzungikhumbule bawo ungikhumbule nami lensuku uzofina ayebizwa amagama uzungikhumbule bawo ungikhumbule nami uzofina ayebizwa amagama uzungikhumbule bawo ungikhumbule nami lensuku uzofina ayebizwa amagama uzungikhumbule bawo ungikhumbule nami Ke dimnatelo ya Sabta tsa bajalo le September gonelo ba fela jalo amagama yo la hano tabelle tena ha o bitswa rona ke motswalle wa lenaneo la rona Sabta hai Sabta hai ala shobana metse batlalo fela metsotso ra re lebile horeng ya bone ke re atella afternoon drive kala batlalo ke la ka tsokara thank God it's Friday me ke la ka tshepisa ka re ka jeno lenaneo ha lena tsama ka mogole tlwaetseng ka teng ke a tseba o ipotsa hore ebe ho tloetsalang ba tshwere mang ho tloetsalang ba tlo bua ka eng nna ntwe nka o jotsang yona fela ke hore ka jeno ka studioong di camera di a rola di lights di on ho hobe lights camera action me momedi metseng ena tshimole metseng wa tseba hore hangata re be le puisano di pakeng tsa rona le wena fela ka jeno re ntse bonnete ba hore tlisa emong wa bora kgwebo obelong hore ba sebetsa haholo le Lesedi FM me e dula le motshetsi ka mehla fela ka jeno re helang ke batla ifumana ke le ka mono ka diphaposing tsa gaso bana beso ke bua lona ke ba jolo ka monghadi Teboho Thwala ra o amohela ngwane sekolo Lesedi FM re tshella afternoon drive show re a tseba hore ke la pele Lesedi FM le wena ke ntho e lengwe fela ka jeno re ke re utlise hore ya tella re ke re tlwele ho utlwa mananeong a mang re thabile haholo ba lona ka jeno ngwane ke thabela ba mona ke dumedise lona le ba mamedi ba Lesedi kaofela ke rata lenaneo la lona haholo re a leboha haholo fela Teboho re utlwe hangata o tshwere ntho e matla Zakha o dula o jwetsa momamedi ka yona o tlisitse taba tseno hape ka jeno o ko hopotse mo lo ditaba o ko hopotse mo mamedi hore taba tse o di tlisitseng ka Zakha ke tsa mofuta ofe ka jeno ane ka jeno re bua ka Zakha and Zakha Pay so Zakha Pay re na le you know how it's a banking hona ntho e bitswang business banking le personal banking so personal banking general ba bitsa retail banking
So Zaka ke company bitswang fintech. So re na le banking license or re kgone ho etsa ntho tse re di etsang. So ra tsibuwa le go Reserve Bank ya South Africa, Pay Inc, PASA, Payment Association of South Africa jwalo. So re na le di stream tse pedi tsa kgwebo. Re provide di card machine le di QR scan to pay for borakgwebo ba banyane, which means the tuck shop, the mo re tswang dijo di restaurant di re na le machine jwalo. And then ka mo re le ra etsa product engwe bitswang Zaka Pay ya wallet. E thusa haholo batho ba senang di bank account. La o na le bank account wa sebedisa. So wallet ena o ithola ka ra cell phone. So wa fela ko Apple or Google o download o register. Very simple registration method. So o khona hore o kenye tšhelete ka. So e re ke etse mohlala. Hangata batho ba dula ba sendela like ha o le qwako nna ha ke qwako bulata Theosane pela sekolo sa Khopjane. So hangata ha batho ba sendela o bona jalo ka nna lona re Gauteng wa tsa rata o sendela batho ha e tšhelete re tla be re ba sendela ka di wallet tsena bo di e-wallet di cash send di what problem ya ntho go re batho tshwantse ba like mohlala qwaqwa o tloa heso go ya Sting go lata tšhelete ke 17 rand o ya maybe 17 rand a go motho wa botseseng o spenda close to ma 40 rand 45 rand go lata tšhelete le go hangata let's say go sendela e-wallet en kana go hona tšhelete so nako ngwa ka di mo aisane o ma shonisa o so spenda o sa batla maybe another 20 rand or something now kana go send it to 200 now bothata ba ke yona bothata bo ka go solve for batho o say okay re solve one problem ena so ha o sheba e-wallet ha yo dumelle go kgona ho reka anywhere else wa force ya go lontsha tšhelete ATM on cash. Now with Zaka Pay, instead of mutao sendele e-wallet, they can send you money inside your Zaka Pay wallet from any bank. So how can you send la shelter? Zaka Pay khona o reka in over 650,000 shops nationwide. So o khona scan and pay ko Shoprite, Checkers, Pick and Pay everywhere. So you see, instead of hona lo rwena re ke o sendele motho ha e shelter a tshantsa lo batla taxi a lo batlana le tšhelete a ka sebisa tšhelete wa reka santsa reka mo motho lo reka eng braai peg o broto or something so ke ntho re etsang and re phatlo ya ntho bitswang payment ecosystem modernization so I'm sure for 70 years ne re ntse re sebedisa dikhata ke re la khona di bona ke card ya Visa le Mastercard so company tse ke company tsa mose o mawatle. So South Africa it will introduce ntho entšhe bitswang QR plus so it will ba payment system ya rona ma South Africa you see a kwa emisanya no QR plus re tlo qala fatse mo re fitise mabenkele kwano hobane ntho ya QR plus e bohlokwa haholo a bohlokwa haholo ka nne thank you e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng. Disolo tsa Boxer Red Knockout se fetwe reka mefuta ya Huggies Dry Comfort Diapers bakana tse pedi ka 200 rand. Sunlight Laundry Soap 500 grams tse pedi ka 40 rand. Disolo tse pedi ho moreki ha setoko se sa le teng ha Boxer. Re bonga fela metsotso re lebile hore nga bona ke lesedi FM drive re tella afternoon drive mme wa tseba he mo mamedi ka la bohlano re hate ka utuleleng fela ka tseno re tshwere taba bohlokwa e re nanang re tlo fetola bophelo bao e tlo o thusa haholo monga di tshwala pele re ya mabenkeleng o no bua ka ntla bohlokwa ka boikuthi ne ke bua ka ntho bitswang QR plus wa bona la QR code tse re lang re di scan so South Africa of course jalo ka country re batla o ba independent in payments so all along they dependile
go Visa le Mastercard. So there's another layer e bitswa QR Plus that Reserve Bank is introducing. So like wa bona nna jwale tjona le ntho e bitswang PayShap. Why ba entse QR Plus go ba etse di theko di be tlase tsa go patala. Because hangata ke batho ba lla ka gore di transaction fees di hodimo. So Reserve Bank itle ka ntho e bitswang QR Plus. So QR Plus go tlo ba ntho e bitswang standard QR. So ha sa tlhola ntse o fihla molo ha o batla go reka ko shopong itseng o botsa linka QR Plus, linka scan to pay, linka Zepa, linka Zaka, linka no e tlo ba ntho e one fe. Le a scanner to pay and it tlo ba standard. So di banka kaofela di tlo starta ona jwale ka July. O tla di bona hona jwale go sheba di banka tse ding mara ke ba advertise lona kana ka bua ka bona FNB for instance machine ya teng ina le di QR code ka Zaka ke patala ko yona ko QR code ke a scanner fela ke patala. Why monyetla wa ntho go re e monyetla teng go re ditheko di tlo ba tlase haholo for go patala le bo ragwebo. And also di thusa ka ntho e bitswang PayShap. Ntho e encourage ke ntho e bitswang PayShap. So PayShap ya tsebisa la ke itswa mo high e entse ke Reserve Bank via company bitswang Pay Inc. Le rona ne re build a wallet ya rona ya Zaka Pay e sebetsa ka PayShap. So tšhelete ya teng o transfer e quick like ona jwale tjeka ge so download le app mo tse ke mo senetse tšhelete like lightning ha ke mo sendela tšhelete. So ke the way e sebetsang ha ona ntse o ye mo ntse o sa tsebe o tšhelete ya kena ra e kena ona jwale. So le bo ga kgwebo go tlo etsahalang like metšhining ya rona ya Zaka Pay ha o tla ka Zaka Pay wallet o patala ko metšhining card machine tšhelete teng e kena ona jwale because bo ga go bana le bothata ba gore tšhelete sa le dutse e tlo kena ka o sane and o batla o stock se a fela. So now with PayShap tšhelete e kena ona jwale. So I kena ke re e thepa 100 rand e kena accountong ona wa ka PayShap. So ka QR Plus ha ona ntse o emetsa so hlai o emetse o sane e tlo sebetsa jwale. Yo ke batla gore re etse hore nkgono a qwaqona jwala tsheseng a tlhokolene a le di brand a utlwisise hobane hona le yane hape leng hore yone no ntse bua ka yona ya PayShap hona le di wallet mona o fumana go sala bo 20 rand ha isa tšhelete ka sa tswa le 200 e tswa le 180 a na PayShap tšhelete e tswa e felletse jwalo ba motho tla ba lebelletse gore ha e tswe le 200 ba o isong romella 200 e re ke etse mhlala a ke re ha motho a romella 200 so ya di fara hona le batho ba bangwe bona hona jwale di wallet tse teng nga doctor le banka tšhelete di bank and to di cartons tsa di bank ba charge bo ma 4% 5%. That's why we introduced into tsona le PayShap so percentage ya go tlase ke bo ma 1.5%. like re ke tse mhlala motho o sendela 200 ka Zaka Pay Zaka Pay charge about 1.5% or so I can o kana nga 200 wa tlosa 1%. 1.5%. I got 20 rand ngile tšhelete nyana mara monyetla wa yona gore ko Zaka Pay ha o bula mo o sontse reka electricity mtlakase everything e teng phone and you didn't need a bank account o kgona reka di airtime data di voucher ka ofela di teng hona mo and then o kgona ya steam o wherever mo lenteng o fitlo reke go bo Shoprite o reke jalo ka o reka ka card fela mara phapang gena go re ke phone and le gona ga tswa gore tšhelete a se monyetla because tšhelete ya cash ne o beletla samsamelo ya nyame a o tsebe nyameditswe ke o ile ka enjoy le botsotsi jalo so ntwe bohlokwa mo ke gore re le ka o etsa ditheko gore di be tlase mara ntwe bohlokwa gore re tshwantse re nke setšhaba sa rona especially setšhaba sa bona sa Basotho sa batho ba batsho ba dulang ona di rural area tsenana ba sokola haholo so bona bo nkgono bo buang ka bona bo nkgono ba rutwa technology wa tsa ke na le video ya nkgono mong ha ne re le qwaqwa le ntate Mtaung ka December I mean ha se go batho rona ha ba batla ithuta ke go fela santse ba tataise ona le nkgono mong tla le bontsha video teng le yana la poster go social media ke le ka dula lena fatshe wa tsa o la reka smartphone a downloada this thing ya Zaka ga mojwentsha a bua ka gore tšhelete ya lahleana ya cash o batla bana ba mo romele tšhelete mo le ga dula fatshe le ena ga mmontsha gore ene hangata re tšhaba sa batho ba batsho re na le nthwene ya gore re nane gore batho ba gona technology ya ba itseng batho ba gona ba teng di Facebook ba gona jwang Facebook ba sena smartphone if ba gona o kena go marangrang ao ba gona o kena le dintho tsena tsa di payment tse ka ba thusang di ba hlokomelle tšhelete a re tataise mo mamedi monga dithwala le nna ke nne eno ana jwale
re downloada jwang re etsang ntate bamamedi ha ba ye ko ba di bitsa di-app store haholo batho ba ko google akere o ya ko google app store ba tla zaka pay e ngolwa ka ZAKHAA and then pay o tla e bona hlahella ka pelenyana because e se na le batho ba more than 40,000 ba downloadileng in fact ba registerileng di-download tsa magoma 80,000 that's why e hlahella pele ha o download batho ba bangata ke yona eo pressa mo before ke tsamaya mo tla bona le tšhelete ka mo get it yes so install jwalo fela le ba di-apple ba ya ko app store ba fihle ba kene ba re Zaka ZAKHAA pay ya hlahella ka pele mo wa downloada registration ya teng wa sheba ona le mo ireng password le username password ya go tlase e re sign up tshwanetse o sign a ke ha re utsi bona jwale ha re tsebe ha utsi le password ka odimo mona ke a itlatsa e tshwanetse o qale fele o sign e gona o tseba re tseba rena details tsa wa ke so go ya ka molao reserve bank re tshwanetse go tsebe wa utlwisisa wa kena mo wa signa o bua mabitso a hao ID ding ditokomane tsa ka ofela o itlhalosa mo ha o keta he tla o sendela email yo sendele passcode go email nya o khutle o kenye pin eo ha o keta mo o create your own password ha re tsebe gona ba Zaka ke re itshwana fela le banking app engoleng kwena itse bang password ya hao then okay ha qala e re 00 o njwetse he ke bontshe ba bamedi hore pin ke iketsetsa wa iketsa ke hao jwalo ka o etsa pin ya bank ke ga ga tshwanela o tseba pin ya hao jwalo ka o kgona o etsa fela pin ya banka wa iketsetsa pin ya hao hona jwale yes ha o keta mo register he awe kana promo code ke fumana from the email fitise fela e hlokahale ha e hlokahale promo code o kana e fitisa fela rona re ntse re ngodisa kwano ntate tshwala wena bua taba bohlokwa ona na gore momamedi ska mo feta taba ya bohlokwa ke gore momamedi o kgona ho kenya le cash ha o ya mo hona le mo ring load ha o pressa load mo ya o bontsha motho mo le mong o na le a unique Zaka pay number ya yona e sebetsa jwalo ka account number Zaka pay ya teng ha o klika mo e tla o bontsha bank account le reference ke unique Zaka pay number ya hao o kgona ho kenya cash ko all the Absa ATMs o kgona ho deposit cash ke straight ka hara Zaka pay ya hao ntho e bohlokwa ke gore hopole reference fela ya o bontsha mo gore reference ya o ke motho mo mong na le reference ya hae reference ya o ke Zaka ID number ID ya hao ya bontsha mo e tla o fa e generate out peta o joina fela o etsa ID number then o ka ya le ATM engwa kenya tšhelete mo tloela mo tsamaya le ntse le tshwere cash tsamayang di-ATM le kenya cash ATM Absa bank account Absa ATMs put money e kene directly kwa hara Zaka pay e bonolo haholo tloelang o sendela batho di-cash send le di-what ba romeleng Zaka pay yes alright jwale nako ke ne re tshwerene ke batla momamedi re mo jwetse jwale re tshwere ke nako toplama 7 re ise ditabeng re tla khutla re kwala momedi hantle di mahlo hora ke a bona ditaba tsa hora ya bone di latela ka tsietsi mohaladi ke o lebohile lebu bamamedi kgotsong mehato ya ho hloma paki diputso ka pele ho komishini ya Matlanka Pretoria inkile mothinya o mong ka mora hore monna e ho tlalewang hore o lokisa ditaba tsa bora dipolotiki Brown Mokgotsi a hane ho araba diputso Mokgotsi ya sa tswa laelwa ke komishini hore a tswele pele ho teka bopaki ka mora hore kopo ya hae ya hore advocate Matthew Chakasen a itukolle mosebetsing wa komishini e qhelelwe ka thoko o bolelletse komishini hore a keke a araba diputso hobane ha batlo ipasa ka lerapo molaleng Mokgotsi o ntse a hlongwa diputso ke advocate Charles Carlson. General Sabia correct to say that the first time he met you was at the 8th January event? Yeah, to all the answers, I'm not going to incriminate myself. Going forward, Shay. But I don't understand how you can incriminate yourself in relation to whether you met General Sabia before January the 8th or only on January. As I said, I'm not going to incriminate myself.
ho sa le jwalo Charles Carlson o bolelletse komishene hore ho hana ha Brown mogotsi o araba dipotso ho ka nna ha etsa hore a tobane le diqoso tsa ditlolo tsa molao. Chair, I think it is possibly appropriate for Mr. Mokgotsi to take some legal advice on this, because certainly the attitude of the evidence leaders is that, subject to any plausible reason for a fear of self-incrimination, the evidence leaders would want a refusal to answer questions to be followed by a referral for prosecution under the relevant provisions of the Act. Beng ba makoloi ba ka itukisetsa ho nyollwa ho hong hape ha mafura ka kgwedi ya Phupjane fela e ka nna ya seke ya eba e phahameng haholo bakeng sa bakganni ba makoloi a sebedisang petrol. Lesedi la moraong ona le etswang ho Central Energy Fund le bontsha hore ho lebelletswe hore theko ya diesel e phahame ka R4.41 le R3.52 litara ka ho qolleha. Tlasa leano la ho rarolla theko ya parafini, theko yona ena e tla nyollwa ka diranta tse 4 le disente tse 37 litara. Molaodi e moholo wa dibuka tsa ditjhelete ho DBOSA ke Palesa Ngomesa. So, over the past couple of months, we've seen the geopolitical tension between the US and Iran, which has been the primary cause of high global oil prices, which obviously has a direct impact on fuel prices. Now, together with a weaker rand against the dollar, which has caused an increase in the cost of importing fuel, as well as the phased withdrawal of the general fuel levy reduction, all of this has caused a spike in the SA fuel prices. Lekgotla la Magistrata wa Pinetown KwaZulu-Natal le lekollotse moetapele wa National Coloured Congress NCC ka bokgutswane ebile le setho sa Palamente Fadil Adams ka beile diranta tse 10,000 o tobane le diqoso tsa bobodu le ho sitisa toka ho phethahatswa. Ho tlalewa hore o ile a ya hloma baqosuwa ba babedi dipotso dinyeweng tse fapaneng tse fuputswang ke sehlopha sa tshebetso se tadimaneng le dipolao tse hlohloleditsweng ke dipolotiki nakong eo ba neng ba ntse ba le tjhankaneng. Magistrata Wendalane Robinson o ntshitse taelo ya hore Adams a se ke a buisana le dipaki ho kenyelletswa le mapolesa le hore a se ke a buisana le mapolesa a sepolesa sa eThekwini Metro kapa ba lefapha la ditshebeletso tsa ditjhankane ho lebelletswe hore a itlalehe station sa sepolesa sa Mitchells Plain Cape Town habedi bekeng. Ho lebelletswe hore nyewe e kgutlele lekgotleng lena ka la 14 kgweding ya Phato. Your evidence indicates that you are a family man, you have ties to South Africa, you have means to travel to your place of trial should this matter proceed to trial. You also, at this point in time, hold a position in Parliament, and that cannot be ignored. Ditaba tsena tsa hora ya bone di fella mona boela mamela ditaba tse ding ha o ra itlebele ya bohlano. Lesedi FM ke molelwa lesedi leo kgantshetsang tsela ka Sesotho se monate ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse kgodisitseng le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepaetseng wa puo ya Sesotho.
aitsa na o batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kgole o ena le batla o lokela ho sebedisa Emina Jew e entsweng ka ditlamatla ke moriana o ntlafatsang masole a mmele naheng ka bophara ho tloha dilemong tse 20 tse fetileng eo neha di-vitamin diminerale le di-amino acid tseo mmele wa hao o di hlokang hore o sebetse ka nepo ke wa e ba le mokgathala ebile e o bolokela tjhelete. Emina Jew yo fa monyetla o hapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane ho tswa stationeng sa ho seo se ratang letsetsa nomorong ena 012 546 8937 kapa 072 595 0198. Emina Jew e phamisa masole hao a mmele ntle le ditlamorao. Soweto mose wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setjhaba sa rona kgaolang le iketle le qhubung la 88.4 kapa le download SABC Plus app ho mamela Lesedi FM ke molelwa. Izinto mnatahulu ya uthando lwami billionaires basamajolo leza magatebe metsotso ke leshume ka mara hora bone ke ratella afternoon drive mehea o ke matsebetsebe fela mona Mohamedi re tla jolo ka poso selo e kgolo goba monghadite bo thwala wentse ka nnete gore la batlang le nebela batlang lo utlwahalang motho o bona na ha o tswa mona o tswa o etsa jwang ka Zaka Pay ka nnete monghadi thwala ho bile bonolo ho nna ho downloader le ho registera Zaka Pay mme le ka mokgo e sebetsang ka teng ntho ena e bonolo haholo mme sena se nketsa ke be motlotlo hore ntho e sale ke emetse e representant nna motho ya motho yaka ke ke ha no ke thabela utlwa go e bona jwalo ka jeno no ke ona ntho e kgolo gore ntho tsena di a tshwanela gore di be thata tshwantse di be bobebe for batho ba rona ene hore di be bobebe ha bolele go batho ba rona ha bana ha ba kgone ho etsa dintho a go fela ntho ngwe ngwe ha ya tswalla e be thata lefatsheng so that's why re lekile hore re etse hore e be bobebe for batho ba rona e sebedise ha bobebe mongadi tshwala o re tshwaretse ditaba tse monate bakeng sa momamedi a mametseng ana jwale ya batlang ho etsa ntho ene re qetang ho etsa ne le lebu ra downloader ra etsang ra set up di profile tsa rona o re retse jwang ho etsa lana re na le competition ha ke re taba tse monate rona le Lesedi FM re tla be re fana ka tjhelete ka loka 5,000 rand ho ba mamedi ba babedi ba Lesedi FM bamamedi ba babedi ba tla ba announce mona ho Lesedi FM ka di 22 tsa May le ka di 29 tsa May kgwedi yona yena re be le kgwedi e tlang re bela kgwedi yona yenana se ba tshwaneleng ho se etsa fela ko re ba download Zaka Pay app ba load 200 rand magolo a mabedi fela ka ga account ya bona wallet ya bona and then Lesedi FM e tla etsa kgetho jalo a ke re kgomo ka tšhelete tšhelete ka palebokoso jalo Lesedi FM e tla be etsa e tla be e kgetha he ba mamedi ba tla ba winner ba tla ba announce wa hona ho Lesedi FM bona folo fela le rahama di batla ska e pshawa shebile o mametse hana jalo mametse ra thella afternoon drive ipehe monyetleng o motle o ikgapela 5,000 rand ka ditakareletso tse molemo tswa ho Zaka Pay le Lesedi FM se o lokelang ho se etsa se bonolo fela o batla fela o downloader Zaka Pay o load 200 rand tsamaya fela mo ring load itla o bontsha go tšhelete o e kenya jwang wena o e kentse ATM ka cash o o inkile o tswa account e ngwe go motho o sendetse ha fela e kene ka mo and then Lesedi FM ba shebe Lesedi FM di social media leng ba tla utlwa go tshwantse ba etseng ka moramo ke batla mamedi a utlwa competition 200 rand ha se re fa Zaka ka Lesedi o ipehela yona walating ya e bile o tswela pele hlonne o reke ka yona ona bothata ya tshwanela o ema mhla winning o tswela pele hlonne o reke as long as o khona o tsebisa Lesedi FM ba ka sheba di social media mo ba tla bona le Lesedi FM le tla ba jwetsa hore na tshantse ba kenela competition yana jwa
Momedi ka nnete o so utlwile gore monyetla o mogolo ke ona me 5,000 rands e tla ha jalo ke baamedi ba babedi ka 22 tsa May le 29 tsa May jwale etsa bonnete ba gore o se fetwe ke monyetla o mogolo ha kana wa gore o download app fela o ntse o ituletse hona jwale o kenye 200 ranta o e sebedise me Lesedi FM o ye social media Lesedi FM gore helang bathong ke na le yona ke ena Zaka Pay ya ka nnete re etsa competition ena e le gore le rona re ketika kgwedi ene kgolo kgwedi ya bomme that is why re tsele Lesedi FM ha re kopanye matsogo ha re ketikeng kgwedi ene kgolo ya bomme batho be re le mona ka baka la bona ZAKHA Pay Pay Zaka Pay ke batla ha o ya Google ne hana jwale Google search kapa App Store ya o nolofallwe ZAKHA Pay ya hla ibile ha di ngole kaofela le pele o di qeta e tla be se hla ka odimo orange tje yo ina munu tje now sakale wa we battle guy sentse o hla yona mo moamedi kena nka monyetla ko ona ka nnete mme o tla fetola maphelo a batho ba bang ibile o ka thabisa haholo re ho hape motho a tsenga a itsukulela fela ka ba student o dutse ona jwalo ka go mo yo re tlo ja mafelo o re fela 1 2 go ba student date twala na hona le nthong a bohlokwa e o isile morao e ke a rata ntho ena date ke a rata holo wa tsa hona le ntho na kong re sebedisa di app tsena re sebedisa dintho tsena fela ra di sebedisa hobane re tla re fela hona le hore ho fitlele neng o iphumana re ena ke ya ka motho ya motse this ena ke ya ka yena ke ya motho ya motse wa tseba ntho eno re he re bone hona le batho ba bangata ba bang ha holo jwang ba sebetsa Gauteng mona bo di contracting kae ba bang ba sebetsa maybe bothole ba cleanela batho jalo jwalo ha bana di bank account ba dula ba patalwa ka bo di cash di tšhelete ya lahleya jalo jalo ba kgone le ho sendelana tšhelete so re bone o le molemo re etse nthwena for batho ba rona so ke lagatsa gore ba tseye gore ha re etsa nthwene re nanne bona pelo re nanne gore re solve di-problem tsa batho ba rona tse go otseng re di bona tse ntse di tswela pele le ka jeno le gona kwano SABC kapa Lesedi FM o tsebe ntho ngwe le ngwe ga e ditlega gore le rona re testile jwang ka jeno ya tetshwala re beile ka mo o re beile la rekwa le moya o re tua ke ala rekwa hang ya tetshwala re le bo haholo fela ntho ena ntle o le bwana ka nnete ke le boele Lesedi FM le ba mamedi ba yona Momedi e tsamele fela jalo puisana gona le monghadite bothwala ka nnete he wa e utlwa Zaka Pay e tsa bonnete ba hore o iphumanele yona hona jwale hobane ho ifumana fela o etsa bophelo ba o be bonolo ka tsele makatsang ntse fumana di WhatsApp mona go ke ya download batho download re le bila o lo fela e ithala Square,